Siphele esinye isiqephu ngodaba lwenhlekelele yaseMarikana. We, the commissioners, will, as diligently as we can, consider all the evidence and all the arguments that we've heard. And on that note, the commission adjourns for the last time. Noma ngabe ikhomishana ebiphenya ngokwenzeka isiphothuliwe, kodwa emindenini yezisulu nakobasinda kule nhlekelele kusazoba nzima ukwedlulisa okwenzeka ngo-August ka-2012. Lababulala ulanga noma bangaba yisaphi ngeke babayindoda. Ngeke babayindoda uvela ngoba kusho usiyinja na. Besinomdla woba sivuka uba ngoba ke siyababona babulawa ngamapolisa, so ke babo noko besiba thina bazawuthi hayi bacela uxolo basithobe. Ukuba ngaba kungenziwa loo nto kungabanjwa abantu uxolo lungakhona, kodwa luzobakho uxolo ngakuthi noba bangayithetha bayithini le nto ukuba ngaba akukho umuntu ubanjiweyo nalo besenza le nto ungokuqala uRamaphosa, ngoba uyayibona yonke into yaseMarikana kucacile gcaba uRamaphosa lo uze ngecala ebantwini abamnyama. Yonke unobangela walento indima kaRamaphosa icacile. Ikhomishana ibhekene nezikhathi ezinzima, kufanele bagoqe ubufakazi obethulwe insukwini ezingu-300, izethulo zokuphikisana kanye nokuqhamuka nezincomo. Lokhu-ke sekuyoshicilelwa embikweni ozonikezwa umengameli uJacob Zuma ekupheleni kukaMashi. Ngingubongiwe Khumalo, eCenturion, eGoli.